Pozdrav Raja, evo nas još jedan gameplay. Sad 3. A to neće biti gameplay. Ovdje ću vam pokazati kako da se brzo levelujete i da brzo otključavate oružja u Assault, Engineer, Support i Recon klasama. Također ćete se brže levelovati. Kako to? Pa imate ovako, kad na Battle uđete, izaberete vrstu servera, odnosno mod igre Conquest Deathmatch. Ne, Conquest Large. Imate tamo štiklirate Conquest Large i vi ćete igrati Conquest Large i to je server gdje ćete, kako da vam objasnim, vi ćete na ovom serveru ovako osvajati zastavice. Za svaku osvojenu zastavicu, za svaku skinutu neprijateljsku zastavicu dobijate 200 poena, experience-a, iskustva, a za svaku podignutu vašu zastavu dobijete 250. I tako otključavate, ako se vozite helikopterom, otključavate razne dodatke, perkove i tako to. Znači vidite, i sve što je potrebno jeste najbolje da u filteru pišete no kill. A šta je to? Pa to je da nema ubijanja na ovom serveru, odnosno samo da imam da se osvajaju ovako sajtovi i da vozate se tenkovima bilo čim. Znači osvajate, jednostavno vidite, dobili smo 200 zato što smo skinuli neprijateljsku zastavu, a kada postavimo našu onda dobijemo 250, vidite. Dobili smo 250 i plus ovih 200, to je 450 i prethodnih 650, vidite kako se brzo osvaja. Samo čekajte da neprijatelji osvoji i odmah idete čim postane naranđasto, znači neprijatelji su osvojili i vi pičite i oni idu dalje da osvajaju ono što ste vi njihovo osvojili. Najbolje bi bilo da se ukrcate nečiji helikopter i on vas voza, a vi slobodno možete spustiti Battlefield i raditi nešto po netu. Ja sam već 1600, vidite, možete 50.000 poena ako vam je tiket 700, možete ladno 50.000 poena. I još jedna stvar je bitna, da ne ubijate u ovoj igri, možete biti banovani, a to je veoma glupo ako budete ubijali. Ako vas neko bude pucao kao što i mene, nema veze, pustite ga, on će biti naravno banovan i neće možda igrati igra jedno vrijeme na serveru, samo da znate tako. Znači u filtere upišete no kill i to je to, izaberete tamo Conquest Large, ja ću vam staviti servere, pa servera u deskripciji, to je bilo to. Lajkajte, šerujte, subscribeujte, posjetite fanpage i vidimo se, možda i bude i neki Kijev. Ćao. I htio bi da pozdravim moga druga Sameda iz nebitno koje zemlje, koji prodaje Durex kondome. Sami ćutite, ako vam treba, njemu se obratite, ja imam Skype.